Pot ser la seva elegància, pot ser la seva mirada, l'actriu i productora australiana Cate Blanchett captiva dins i fora de la pantalla. Una gran actriu, un gran talent, que la indústria ha sabut reconèixer al llarg dels seus 28 anys de carrera. L'actriu Cate Blanchett ha aconseguit els premis més importants del cine. 2 Oscars, 3 Globus d'Or, 3 premis BAFTA, 3 premis del sindicat d'actors i ara suma a aquest ventall de reconeixements el primer premi internacional, el Goya internacional, que otorga l'Acadèmia del Cine Espanyol. When I received the call to say that I was going to be honored for this inaugural award, I was blown away because Spanish cinema has been hugely influential on me. I too can command the wind, sir! I have a hurricane in me that will strip Spain bare if you dare to try me! Va ser vestida de la reina Isabel d'Anglaterra quan el cine va saber qui era realment Cate Blanchett, però seria 6 anys després quan obtindria el seu primer Oscar per L'Aviador. Sitting here in Valencia being honored by the Spanish Film Academy is so meaningful to me because it means that in some way that the work that I've been fortunate to be part of has touched another culture. You just want me to say what you want me to say. En el passat ha sigut capaç de transformar-se en Bob Dylan o en una neuròtica Jasmine, però ella sempre pensa en el futur i en el seu pròxim projecte. When I finish a project, I'm always thinking, what's next? I'm not backwards looking, because how the films one makes or plays or works of literature, how they're received, it's completely outside your control. Esta nit Blanchett farà història als Premis Goya.